Kenya na kurita ngugiria ai ni Rais Ruto Nkuruki ni baciumiritie kwigika mugambithania munene nwe CJ Martha Koome bakiuga kuri asiasa baciumitie muno kugeria kwithirwa ni bakumurita gitine kiu. Olugwara mbona ukaulia benu ni kwambene yo olugwara mbona ukaulia benu ni kwambene kuma tukuthurana Tharaka-Nithi tungicokeria president wetu nkatho tawe William Samuel Ruto nonenkerete ciana cietu mawira kuria na ma-PSs na kwina uria arathire ntetho munene inene muno cia cuka munene na cia miru nene igana ugu atunenkera muntu uria witagwa the vice president wetu tawe Kithure Kindiki. Kithure Kindiki ni mwana wetu na nitumuici na Kithure Kindiki nitumwira ni pongezi narumie na kinyenthi na maguru mairi arute wira uria batie kwigwa kirutaga no enda tikarute wira utibatie tio tonkera president ni aruthite wega muno wau bangi tiyote antu Tharaka-Nithi tutikwenda gutuika tribal na ngai uria arigo ni katwanekanirite tutarogia giti kingi ta giu kia Kithure Kindiki kia deputy president anika tukumwira agikarire na akirutire wira akimenyaga Kenya inawe na tiote Tharaka-Nithi nawe no ko tumba gutosheresha antu bonde tontu tumba kugena vice president maili na noka kilima kekyo mole kandi tumba kuoneka tugena vice president bale banagena ministers baingi muno lakini Tharaka-Nithi okere atote no umwe itonegenaga tareu na aria kwanagia na atongoria ba thirikari muno kuna chief justice Martha Koome uria tukwera moto ku atigaringithwe gutekana twebanjurie ncheke gutekanda na gutewanda nwa mugo no tukuromba atori betu onabo batwekanya tontu bwa umwe twinawe mantu mani unkwenda kwenderia mantu makai ndu baucokeria rais wetu nkatho uthuthurira mwana wetu Profesa Kithure Kindiki mucabikasi bwega niguo atumire muthura na njongaira mantu baingi na chief justice Martha Koome atige kurutwa na njira iria tiagirite tontu alienda kurutwa ekirwonge na te mumiru kogucere mumiru anenkeretwe ni bwiri gutiwa Kirenta toinge na ndi uria wari MCA wa Ruiru Rwarera Mutuma Kalembe norete Meru gutigira bakwengata itene abunge ba Meru barabare okagitene gaka akiuga ni antu bethero bagirumira kibiu biao endete mabataro jamu Meru Nkuruki nethiretwo akimeneria kiraito murungi akimuria kumaruka kiresi asakagitene gaka aria Nkuruki atumete ntuma kiri Rais Ruto na kumwira na amenye nkuma ya UDA nethiretwe ikinyia Meru. Tariki 14 mweri Jumatatu iregambara Meru ririgeri kugitwa na tongeria baingi bethirite bakiariria ntuko ije bamwe bao bakiuga guti no kawira mwangaza gita na bangi bakiuga uregamba rikagitwa nirio bakarita mwerekera jwa Meru na ndi uria wali MC wa Ruiru Rwarera Peter Mutuma Kalembe nethirite akimeneria tongeria bau bakuga bakarita mwerekera nyuma ya igamba akiburia niki gitumi bate kurita mwerekera joutha iji dina ma ibo twirite mpe 15 watu iranga sijui 18 na ndi 14 ko nya bukaja gutega u nya tuthithiete mathematics yangia tawa probability you are all failures president na abonere babu buri antu bovyo iyo tumawona tariki 15 tieja are gobo heshima tariki wingi cieja are gobo heshima ndegwetikinya na wange butwira 14 ndio bugaita mwerekeo
boita mwerekeo nau. Kalembe nongerete kugatongeria bane mutongirwa mugongo Rais William Ruto na CJ Martha Koome bakumakia kagite naka bakuga bakarita mwerekera wona tariki 14 cia kuruka Kwa 14 ne kumakia president na 14 ne kumakia Martha Koome dinama they can interfere na judiciary. Judiciary is very independent. Bwakongera MCA Kalembe noretia kariba Meru kithurano nekia mwaka jwa 2027 ukagita we Wangarata na thura mujumbe ari utongerie na thaiji akiuga bonde ne bonenie batena kadhalika kubatongeria na kubakuberia Nabwe antu ba Meru ndaburomba ajumbe bonde beja nau bukorirwa mantu a finance bill irero raireana bukorirwa mantu ya shisha shoshu ira thai bate kuria kiuria bukorirwa mbechire chonde betete kugira ukenda batalinda mama na bukorirwa imantu ya chonde bakurukitie nikenda babu bombo bumisa ndibura atire wananchi ba Meru Murungu netete obwakanya kaire muntu roga choke mujumbe ro karirite giti thaizi ndina amenya Murungu wengwa ate kurekeri wagapanici no tunakwete akiri egutegara wono nyanyaso miake u yonthe alafu nawe wete no tumumbu waku no tukunengerwa 200 ukunengerwa 1000 ukunengerwa 500 wetige akiri nja wetoka linge kurwa na kiu this time round ugeta kulinga kurwa na akiri tukuthangika bia kutosha tukunyanyaswa bia kutosha. Bunge Kalembe norotete Rais Ruto akimwira kiama kiawe kia UDA thaiji Meru nekithirite kithira muchemo na kwa hivyo hata Meru si kuzuri kwa UDA si kuzuri na usiambiwe uni kuambie UDA inaweza kuwa itakuja hata mkikuja mkiwa mweka mumeweka hata ngozi zingine ati mujiite UNDP ama mujiite URP ama mujiite ile mutajiita bando hata mkichange forest bando mutaremain the same monkeys. We are going to go for the monkeys, we are not going to go to the forest. Mudiene Kalembe norotete ora warenga bana wa Meru kiraitu murungi akiuga gukura na akimuria Kangarata na ja siasa ne mwankene jwa 2027 gitumi kira Kalembe ugite akane kagita kandukienge kwathana tukuona mothio jara ya twire ukia kuthwa no nenkerwa minister ukia kuthwa no nenkerwe senator ukia kuthwa no nenkerwe governor ukia kuthwa no nenkerwe MP no savite miaka 10 no savite miaka 15 no savite miaka 5 no savite miaka ro savite urenda kwethi nya twakunengira ya kinya 20 na 30 imbibi ga chenche kigugwe you remain the same is only that give others opportunity to serve. President Ruto ulifanya makosa sana kuita the former governor Kirito Murungi State House na bibi yake. Uliacha kina Kalembe wapi? Uliacha hao wengine ambao wako Meru wapi? Na wale watoto ambao wamesoma wakafikisha university na PhD, hao wengine wote na unawaacha wapi? Wataishi Meru? Hapana, kama mtu ameritaya, wameritaya. Waende nyumbani. Keripotera tetosha weru weekendi reakwari eto ni mutuge kare arimi baikwache kumantere cha kibiriche ibamukirite mataro kumakiri gikundi gitega kithirikari kuma Canada kirage guchita Farmers Alpine Farmers kirima uritani jaja ne batari urabo bakutha bagituma irangara mayenka igutigira machiara jama ngiga kimutegi gatsarire nkuruke gikundi kia arimi ba waru kembo wendo kuma kibirichi bamukirite kithomo kyo arimi ba waru kuma kiri gikundi gia Farmers Alpine Farmers kingo bomba gukiri arimi bobo waru narua atukujite kuthoma mantu ja ikwachie na twethera twina expert organization yetu twethera yesa india kirua twitanaria ngugi na arimi ba bainge bakwanda into mwanya lakini tuona nalo tia tuja tuba itane mantu ja ikwachie na jo kimbo wendo onto iba bianda mono na koi mantu pago experience thina aja nare twethera tambati mweri jojo twethera twina mugeni all the hard work that farm women were doing, and you know, we made it our focus to try and make some changes to better their lives. What I would like is, I hope
that some of the things that I've taught these women is helpful, and that they can, grow a better crop of potatoes and have more potatoes in the future, so more and better food for themselves and their families, and also more income to help, that they are able to cover their expenses and live a better life. Na arimi baba bagicokia nkatho nyuma ya kwamukira kithomo giki batariritie bura bomba kuthoma na bura kithomo giki kia baruta nkuniani nontu batwire gutumira mbeca imbingi muno na bakareka guketha bwega. Tuketha tukianda ikwachi tukaetha tugikira input nyingi, lakini product iri tuguta tuketha product ngai nete kumba gututethia, lakini no tukumba kurita na mantu jege mbegu njega na njeru jayo mbegu ya unika na twaritano mantu jora tubati kumianda na space ni njega kana gutarire kuma gikwachi gwita gikingi kenda tumba kuona mbegu nyingi na kenda mbegu tumba kusambasire kinya kiri bara bati bagikundi getu. Training ira toikwa na arwa ya mantu ja ndawa ura tubikuimenyera batu tukage contact na ndawa ura tubikuda tuna preventive tia na tumbukeria ku minimize kugira muno twambe tugira ndawa irite na inya ja kurigire mirimo mbere gikwachi kigwatu imurimo inko chokia nkatho nontu kithomo kira twathoma ni training mathaja maingi na ria muntu atrainwa no rinjire tumi atumara atwatrain muntu ungi. Kuma wandini ya Kibiriche gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Biashara Jacob Mantle na amenerete kawira mwangaza nikirakuwa kumaratonya gitene kya gavana ataigwa ritete kajugu konia mathina jira jethiritwe ja kirumira kimera kya Mirago Kagita Nandi ugita Nandi werigiro wa guchwirwa ntaira kwa Miraburi njarene cia senator wa county ya Meru Nue Kathuri Murungi. Unajua sasa ngombori georia geomo kawira tinga bada batu turuwira atiri kwanza ngabana ura wengerwe na turakiwa imutheterio okana kama Meru batu tutisike Mirake tie Mumeru kana ne uyo ntodo teibwa mitheterete lakini nduro ntu itarake rari atutheterere aremere katorombe Murungu tareki 14 mweri ya 3 au me ngabana onge yorombo kuthetera Mira lakini ura wetere kinya ntu kwemwa ndoro teibwa rete mantu ya Mira so batu bitu koromba seneta Kathuri seneta no weso thai na no deputy speaker wa senate siuria bila kuria na achokerwa tukona wirigero bwetu ba kira Amiru bonde na ntona mireri mawa ke Kathuri Murungi na itukona imuntu wina wendi bu na itukona mire atethuka bonga twathigiria Kathuri twari awikira Mira siasa minya Denise ndira tuwire ibu kukarinya wenonete Bosi Soleil, deputy speaker wa senate wa National Assembly. Aina ara kwa uwere Ruto no bere venge Kachagua. Abunge baba kwa ya Mount Kenya barua Ruto no bere venge Kachagua. Kwa ke Ruto no uwere Kachagua nengo na araita na tuko 21. Ruto uno wigita kawira. Na Kindiki iwe to uwere Kindiki beneficiary wa katibe tu mbeya. Kindiki kawire engero na Kindiki akinyamuma Kachagua engero na Kindiki akinyamuma ibyo tubatuwa kawira no nuntu sheria janji bathatu bawire ukiakwingo ni assembly no kengo senate ubwiri kwa mborenja katuri arabatu yondo twigira Ruto murio yu na Kindiki ibo bena thirikari nibo bakaria bakatiba ugethwa janji na kuna katiba era yegire Kindiki deputy president erero oke akwingo ni assembly no gengo senate itaokambe amba wemushi batu kawira katukona ake amba iguo tugorie ni case special ibyo tomatuwe ibo na tutere kakuwa ya nuko yakage taidi na Ruto uno wako no ko minya kinya ethetha cia muntu no kinya antu minya aya ambare ari uri kari na ontonku wiruirio ka Meru bati therua muno bakaminya uma rekeri ntuko cia kwamba cia gwethia bo na mwanka ruling so batwe tariki 14 mweri wa 3 aidha kawira etherwe ngavana kana kawira aite uraba mwambi baguthireti antu angatwariteria mwanka 2027 gutumbika kusore eamba ire setero ndeti ciayo na ra seto nyantu kwa ruling so bitu komia ruling ntukuwe kauma oe kauma gari etiguria lakini ntukuri ruling etata tuteterwa ringi so kinyanto bakawira bokana aga kwina obwete muno lakini Murungu roria moyo
no leletia Meru na ntukou aka Meru akiyo. Tana mbere kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja. Tired of distorted, unclear images on your TV? This must be a big deal. Pata Signal Bila Scratch. Upgrade to a crystal clear TV experience countrywide with Zuku satellite dish and decoder for only $2,999 or decoder only at $1,999. New clients get 1 month free Zuku Premium Package. With $449 get Zuku Smart Package, $600 get Zuku Smart Plus Package, $1,099 Zuku Classic Package, and $1,549 per month you get Zuku Premium Package. Get more football, documentaries, local Swahili drama, series and movies, Niger series and movies, you will want a small burial, kids shows and more. Arume bukathangi kankorone kairi nuntu kuri na nteto injega kethira nukuthirirwo ni inya yaku ya urume na watonya mundene ukarima gacigo gakui na ukanoga nagwe ukurima rwiro jaka wengati no gatiga mwendo waku thinene na ndi kuri na kioria. Special 14 ni ndawa iri ugatumira ntuku 14 na thina yaku ithire buru. Special 14 no umitumire na ndawa ingi nuntu itina ugwati mwirine na ni kuoria mirimo ingi ja UTI, discharge na ingi kathumba. Special 14 irendo na magurija ngiri 3 aki na no utumiro guntu kunthe aja nthigurune. Nkuruki no umigure Nairobi OTC, Kristi ngari cha Muranga, nyombeni ya Generation Plaza, 3rd floor, Murango namba 4, kana Meru Town, Njorincheke Street, Mugambi Building, Mwari namba 2, Akwena Bank of Baroda. Kumenya nteto nkuruki no uturingire thimu kurukira 0721 979 914. Noyo namba ya M-Pesa 0721 979 914. Ugakira gutuma mbecha chiaku nundu batu turi antu etikikua. Special 14 ijite kuthondeka nja yaku. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Wega gwita na mbere kurumira nteto chieto tugicokera wakiri Mugambi Manyara na akathite Mugambi thena munene CJ Martha Koome akiuga nethirito agitongeria rwangi rwogambithania Bobu wega na gutigira uchiathikiri rwangi ruru agugite Bobu ni kionaniria kuumania na magamba ja thirikari jaja kumba kwithirwa jakigwa ndene rwangi ruru rwogambithania akiuga kinya tariki 14 no ugakara taka koti kagita uri antu bakwenda igita indikethirwe kithingatira uma. Wakiri Mugambi Manyara augite nandi thirikari ya Kenya ndithite kiona ndingwe nene muno kumenya magamba jera ithite gicindo kiume giki rimwe riajo ni mandu ja maandamano na jairi ni mandu ja giurigitani kiri authority ria Inspector General Police aritete uga guti muntu gwirite kwithwa akirithagia maandamano city center kagita karanje sisi bari na maandamano koti nayo niraugire it is unconstitutional kana ni kinyume gya constitution ya Kenya kuringa marufuku demonstrations. Indi nandi arakonekene kwina ndingo nene muno na ukaringithia nene mutongirio mugongo no iria Ruto na arakoti iraugire ati rutere rwa Azimio ni rubiri kwithwa rukitongeria kiri mantu yegio tongeria bwa mbunge nene
ujo nandi ni kuonania mutongirio mugongo utiuge na buke mantu jegie koti igoro koti baraugire kesi iria yagiti Speaker wa National Assembly Moses Wetangula auga Kenya Kwanza nio majority party ndene parliament na igwa kotini koti baraugire Kenya Kwanza tio ina majority barabe na majority Azimio na mbuge iwi ni a very important judgment na ni kuonania koti cia Kenya ni independent contrary to ura tutura kwiru yantu bamwe batenda bara bari kagita kauna nkagoiba president no alinge thimu judiciary kana kalingira judge amwira gite gamba u ukethirwa president ne na power jeu kutikio kirindo murigiria alinga thimu auge gamba rira ragitirwe goro ria kuga Kenya Kwanza tena majority wala na majority ni Azimio alinga thimu uga koti nerwe igite gamba riu ria kuga Azimio tubope na majority Kenya Kwanza mugambi manyara akiuga nandi mbunge nene gicoka urora ri mutongerio baraba ni ndene mbunge ji nene no Junet Mohamed no nandi ukajuke gitike mutongerio roba ingi gitumi thirikari ikethwe na ndingwe nene muno decision yu yegoro iriuga parliament igakarande na arua mtoro karira gitikia majority parliament Mohamed Junet ore karira kia minority ni Icungwa committee si chondereki iriretwe parliament ma chairman choma wa Azimio thaiji Kenya Kwanza karirite members ba committee siu Azimio ipo babwirete kuthobe na majority babwirete kuthobe na members batandatu out of members 11 which also means thirikari could lose control ya committees ya parliament chonde ne could lose leader of government business in the house akethwa i muntu wa Azimio kweri ukethirwa judiciary keringero thimu president nte menya imbi ntuku igentukire kukenge kirindi kithwa kirimo important kuringa thimu nkurukia kuringa thimu kuhakikisha ruling yewe tera umawira umire na nontu bage tumiki kinandi ethwa gitokera rorero ngavana bairu amiru nwekirito murungi kagite garatu masiasio paranya kiruto kimanto jege kesi ya miru emori thatu ntariki 14 ndiugo uno ntukirito murungi ntuku ingi ndaonire akira oparanya akimutumagie president ya mura tweterete ntariki 14 cia March iro tukandicide ura tugeta in short yauga kawire ngongugene by authority of the president nankwenda gukwira kirito na inkwirite many times kagita kare bauga uria judiciary ekambie buka no reka kagita magamba ikathirire igita rira ugori minister for justice ukithugania power ere wa enjoy akagita kare no yomba ku enjoy na wetho wote niyo ukathugania president no ete agutetherie kinya president atena power in short ni unkwenda ukwira. So forget about that mentality role ne kuga ati judges bari ngero thimu a whole person yori minister for justice and constitutional affairs omba kwetho na mentality jeu ya kuga president ai influence decision cia court ore chiburete weta no ketho na capacity kuthithia we president no ndo ate ku influence cia wenda kutithatu na nyingi na chindi nyingi sana kwenda ugera kireito wakati uliisha wakati mlikuwa mnapiga simu huko ulikwisha kabisa na gwigitumiki kinandi nikyo gitumenya ntu bamwe penda gwita mugambi tene munene gitene no ntu bamurunga mojo awe njurete tuna juu kesi si chondira ndakuoti fiambini one on merit completely merit na tekuga thirikari mbuga etiragera ya ku influence but it has no power to change the course of things in the judiciary na ikyo gituma ngocokeria Martha Koome chief justice nkatho nyingi mono ntu na hakikishe the judiciary is an independent institution no ti muntu ombo miringira thimo amerore kathithia na mbugi kyo gituma kinya Martha korwa nweni no ntu nale meto kurugurira antu baraba kwenda ku influence decisions kenda nande gutwika njanjes ya bakathika area thimo iringi from outside utigengi Martha omba kuthwa kiroja nakyo no ntu she is upright
she is as white as snow. Ambuge, she has lived and she has acted very professionally in her office as Chief Justice. In fact, Mbuga ranked, she would come top among all the judges who have been in that seat since independence. Lakini uko na kiruano na baraba kuruano itu hii na bakuuma. Muthuri Murioki weru weekend mutejo kangangi. Tutoinge na njira nkinyanĩru ni wona chari ngathe mwana nusu